je jedini razlog postojanja. Stvarno, ovako jedan lep događaj vezanog grada i sigurni smo da i gosti koji su nam imati vremena kasnije mogu da pošetaju, da su izvlače ovo nagradnica. Evo, doneli ste nam sunce, pa evo očekujemo matičare da kažu. Savjetujemo vam da ne žurite, da štedljivo trošite reči i dobrovoljno stupate u brak.